Yes kabisa mbanza kugusuza wasuteze amatwi TV rero kabisa tugiye kumanukura tumenye uko ni ibintu byari byestaye ni UEFA Champions League amakipe yakanaga mu mitwe amakipe yarahanganaga amakipe yakoraga ibitangaza amakipe yakoraga ibidakorwa amakipe yakoraga ibitangaza we reka duhere hano ni ikipe ya Barcelona yahuraga n'ikipe ya Newcastle umwana yanjye we bayita Barcelona ifata Newcastle iterekamo ibitego 7-2 ni ibintu bitari byoroshye inyuma yuko yari iri mu Bwongereza ikipe ya Newcastle iyihagararaho irafunga igerageza ibishoboka byose ibayibonamo igitego kimwe biza kurangira ari 1-1 ariko iyi Newcastle ibyo yaboneye Barcelona mana yagasaniwe kuri Stade Camp Nou ni ibintu bitari byoroshye ni ikipe Newcastle bayifashe barashyira mu gifuka barakubita barahondagura barashwanyaguza barafotoromesha baterekamo igitego cya mbere baterekamo igitego cya kabiri baterekamo icya gatatu baterekamo icya kane baterekamo icya gatanu baterekamo icya gatandatu baterekamo icya karindwi mana we umwuka warogeye gushira kubera kubivuga ibibaze none babiteretsemo imbaraga bakoresheje tereka mu mbaho 7-2 aggregate zikaba zarangiye ari 8-3 ni imikino bidasanzwe ni imikino bifunguye ni imikino bikomeye mana nyagasani we hana amakipe arasurana hana amakipe arakubitana hana amakipe arashwanyaguzanya ntago biba byoroshye nanone n'undi mukino nawo warukomeye nawo navuga waruhishiraniro ni ikipe ya Manchester City yamanukaga mu kibuga n'ikipe ya Real Madrid nyuma y'uko Man City igiye kwa Real Madrid barayifata bayifungira mu rufuka barahondagura barashwanyaguza Man City barayibwira ati wowe akabaye n'ubundi waretse kuza tukagutera mpaga tukaguterekamo ibitego 3-0 nyuma yo gutakaza imbaraga zawe byarangiza ukaterekamo ibi bitego barayifashe bamwita Valverde arayifata wenyine arayishwanyaguza arayifotoromesha ayiterekamo ibitego 3 wenyine none mu mukino wo kwishyura nabwo bayifashe barayiterekamo barayikubita nabwo barayibwira ati yagukubitiye iwanyu iraje no kongera guterekeremo iwanyu nta mikino tugira twe turakubita iyo tugeze muri iri rushanwa bayita Real Madrid ikabisezereye ikipe ya Man City ku bitego 5-1 ni ibintu biba bitoroshye ni ibintu biba bikaze ibaze yuko Man City muzi Man City ya Haaland Man City muzi giterekamo ibitego byinshi yateretsemo igitego kimwe cyonyine ikipe ya Real Madrid ni ibintu biba bitoroshye ni ibintu biba bikaze nyamuneka we nanone kabisa ku rundi ruhande n'indi kipe yo mu Bwongereza nayo yandagazwaga n'indi mu kipe yo mu Bwongereza nayo yasebaga n'indi kipe yo mu Bwongereza nayo bakubitaga bashyiraga mu rufuka bagahondagura bagashwanyaguza bagafotoromesha bakayifata bagashyira muri supanete bagatwika bagakubita nta kubabarira ni ikipe ya Chelsea de Blues nyuma yo gukubitirwa kwa Paris Saint-Germain ibitego 5 yarageze hano noneho mva yuko bagira ngo iki none wabo barayinyabitse barayikubise niyagira n'igitego na kimwe ibona bakubitamo 3-0 nyamuneka we wenda iri kwa PSG yari yagerageje guterekamo 5 wenda kuri 2 wenda ikipe ya Chelsea yari yagize
yagize amahirwe ibona ibi bibiri, ariko yageze iwabo barayikubita, barayishwanyaguza, barayibwira ati wowe uracyari umwana, wowe nta kintu wowe wadukoraho, ubanza ujya kwigana inoti, ureka ibingibi kuko si ibyawe nyamuneka we. Agirigeti akaba ari ibitego 8-2. Ibi ntabwo byoroshye, ibi ntabwo ari ibintu biba bisanzwe. Ibaze nawe ibyo bitego mu mikino 2 gusa, ni ibintu biba bikaze, ni ibintu biba bifite ba nyirabyo. Reka tumanuka nanone n'undi mukino bayita Bayern Munich, ifata Atalanta iterekamo bao na kwanza, iterekamo bao na pili, iterekamo bao na tatu, bao na ine, iterekamo bao na tano, bao na saba, kubitamo ibitego 6 kuri kimwe. Igeze iwabo nabwo ntiyazuyaza, irafatira ifunyanga nk'uri gufunyanga igipondo cy'amandazi, irayifatira ishwanyaguza, irayifotoromesha, yikorera icyo ishaka, irayikubita. Nyamuneka fata ikipe uterekamo ibitego 10 mu mikino 2. Ni ibintu biba bitoroshye, ni ibintu biba bikaze, ni ibintu nyamuneka hano ngaho ikipe iragufatika gusebya, iragufatika kwandagaza, iterekamo bao enye kuri imwe nyamuneka we. Ariko aggregate ikaba yaraje kurangira ari ibitego 10 bya Bayern Munich kuri 2. Ni ibintu biba bitoroshye, ni ibintu biba bikaze. Nanone n'undi mukino uri ku rundi ruhande, amakipe yo mu Bwongereza yarafashwe arandagazwa, yarafashwe aravugwa ati ubumwebwe niba yita English Premier League turabizi mufa mufite imikino ikomeye, muba mufite shampiyona iryoheye isi, muba mufite shampiyona ikurura abantu benshi, ariko tutitaye kuri ibyo ngibyo turaje tubafate, turaje tubashwanyaguze, turaje tubaterekemo, turaje tubereke yuko natwe amashampiyona yacu abafite agaciro, abafite values. Fata ikipe Tottenham barayifata, baterekamo bao ya kwanza, baterekamo bao ya pili, bao ya tatu, bao ya ine kabisa. Ikipe ya Tottenham barayifata bayiterekamo ibitego 5, ibitego 5 kabisa kuri 2. Ariko Tottenham nayo yenyaye mwisunze igeze iwabo, bwira ATM ati ntabwo hano ngaho ukigana inoti, hano turakwereka ko turi iwacu, turakwereka ko inkoko iri iwabo ishonda umukara. Fata ATM baterekamo bao ya kwanza, baterekamo bao ya pili, baterekamo bao ya tatu. Ariko ATM nayo urayibwira ati ntabwo wankubita ntakoramo, nanjye ndavuga ati terekamo, nerekamo kwanza, nerekamo pili. Ikipe ya Tottenham irayibwira ati sibyo tuboneye iwacu, baradufashe baradukubita, baradufashe baduterekamo, biza kurangira ari aggregate y'ibitego 7-5. Ikipe ya TM ikomeza. Nanone n'undi mukino ku rundi ruhande bayita Arsenal, fata ikipe ya Leverkusen, barayibwira ati wowe washatse kutwigezaho nkana turi wanyu, uduterekamo bao ya kwanza mu minota ya mbere. Abantu baravuga ati tugiye kwandagazwa hano, abantu baravuga ati tugiye kuhasebera, ariko Arsenal yakomeje kwataka, yakomeje kwirwanaho, dore ko muri
minsi imeze neza, muri iyi minsi iri kuvuga ati City yirangayeho ko West Ham iracirebe nabi, iyi shampiyona nayo turayitwara. Ifata rero iyi Leverkusen irayibwira ati tuza wowe banza wicare wige, iterekamo ubao ya kwanza, iterekamo ubao ya pili, barayifata bayikubita ibitego 2-0, dore yuko iwabo yari yanganyije igitego 1-1, aggregate biza kurangira ari ibitego 3-1. Arsenal itambukana intsinzi yayo, Arsenal ihatambukana ibendera ryayo kabisa. Nanone n'undi mukino ku rundi ruhande, ni umukino wakoze ibitangaza, ni umukino utari usanzwe, ni umukino navuga yuko benshi batari babyiteze. N'amakipe yisanze muri iri rushanwa nko gutungura abantu, bayita Sporting Club Lisbon. Yageze kwa Bodo Glimt, Bodo Glimt irayibwira ati twebwe turi iwacu, baterekamo ubao ya kwanza, baterekamo ubao ya pili, baterekamo ubao ya tatu. Abantu baravuga ati ibintu ntabwo bisanzwe, iyi Sporting Club itashye hakiri kare, ariko ntabwo bari bazi icyo bita remontada. Sporting Club Lisbon yari bukore nigeri wabo, yafashe iyi Bodo Glimt iyishyira mu rufuka, ifata ibishangara, ifata ibishashara, ifata icyo bita burika cyangwa se ikibiriti, irakongeza, iratwika, irashwanyaguza, irafotoromesha, iracacaguza, ishwanyaguza, igenda itambuka, ihatambuka n'intsinzi yayo. Terekamo bao ya kwanza, terekamo bao ya pili, terekamo bao ya tatu, terekamo bao ya nne kabisa. Ikipe ya Bodo Glimt ibyo yaboneye kwa Sporting Club Lisbon ntabwo ari ibintu byari bisanzwe, ntabwo ari ibintu twavuga yuko iyi kipe rero bakaba barayifashe, barayikubita, barayishwanyaguza, barayifotoromesha, baterekamo ibitego 5 byayo baturutse inyuma ku bitego 3. Aggregate ikaba yaraje kurangira ari ibitego 5-3, nyuma yuko yari yakubiswe 3 iwabo, nyuma yuko yari yakubiswe 3 nta gukoramo. Iyi Bodo Glimt nyamuneka ijye ku mavisenge, ijye ku mavisenge, ivuga ati nyamuneka mana waduhoye iki, mana watuzijije iki. Kubita bao ya kwanza, kubita bao ya pili, kubita bao ya tatu, kubita bao ya nne, kubita bao ya 5, bayiturutse inyuma, barayifata, barayifonyanga, barayishwanyaguza, bayiterekamo ibitego 5-3 kabisa. Rero ayo ni amakipe akaba ariyo yakomeje kabisa muri UEFA Champions League, akaba ariyo bita PSG, bakaba banayita Liverpool, bakaba bayita Real Madrid, Bayern Munich, Bayern Barcelona, Sporting Club Lisbon, Arsenal, Atletico de Madrid, bayita rero UEFA Champions League. Hano nta bwana buba buhari, hano nta gukinisha biba bihari, ikipe hano iragufatika, gukubita, ikagushwanyaguza, nta kubabarira. Rero akaba ari raundi ya 16. Ngayo nguko kabisa, amakipe yamanuka agatereka, amashwanyaguza, fotoromesha, cacaguza, ibitego byinjira nkaho n'abanyezamu bahari. Rero akaba ari uko byarangiye. Reka turebe rero ukuntu kimwe cya kane kizaba kimeze, kizaba ari uburyohe, kizaba ari ugushwanyaguzanya nabwo. None amakipe azaba yicana, amakipe azaba ashwanyaguzanya, yavuga ati nta kubabarira, n'uguhondagurana.
rero ubwo nguko reka tuzabe tumanuka n'indi mikino ku rundi ruhande izabiza ni UEFA Champions League, ijoro ry'abagabo ariko rirebwa na bose, ntawuba ukingiranwe, bose barinjira bakareba uko abagabo bigaragaza. Ahangaha rero ni kuri VTV. Be humble, be ready, let's go kabisa. UEFA Champions League.